Kini kedai ke All India Radio Shillong ke khubor ban puli de iba dahun ramdi. Kimat bakong sanjong ke khubor mentah ke stem. Ajimut ke tenat ke kuat ke khia kari ki tenat sorkar bat ki tenat trikam bapeniat ke sorkar ban mangker pangi ke hospital nak benta ke bayo ke COVID-19. Penjari ke district magistrate ke East Khasi Hills ya ke hukum ban khanglod iki dukan bat ki yo ke sengi ublai ha ke district nak daw ke jingkio jong ke jingpang COVID-19. Bat kathan chate la mingi kadani shibun ki mar ki bala pan kentil ke yok kot kari ong Dr. Jitendra Singh ha ka jingelang Amazon Sambhav online summit. Ki ku bor babnya. Katanat ka kot ke khya kari kala ajing mot kitnat sorkar bat kitnat trikam bapenya ta ka sorkar pakin mangker pang ki jing thia ki hospital na ka benta ki bayo ki jing pang COVID-19 ha ki jilla bat ki union territory. Bala batharu ki bikin ai ki jing tep batikna shakipat ba shapang ki hospital bat ki jaka ki bala mangker pang. Hakashiti bala pha shikitnat sorkar u union health secretary ula ong baka jinglong jingman hakaleng kari na ka jingki biang jong ka jingpang COVID-19 kadawai ka jo ka jing kershan kum bala le house nem bala dem. Menteri Ketenat Kekot Kekhya Kari Dr. Harsh Vardhan ula pentikna ya kari baka sorkar kala penkre bhaban ya kun persya bat kajing nangkiu jong kajing pangklam COVID-19. Ula ong bawat la kajing don jong kibre ke bayo ya kani kajing pang kala nangkiu Henry Kamsham ladan kajing duna hikitiar bat kajing don kam hakilat ajing sumal. Ula bendrap ro baka sorkar kadang ya peteng ban pendit penbiang kajing don kam hakalyang kilat ajing sumal. Dr. Harsh Vardhan ut sapenlong ke jingilang menta ke sengi ringkat bat ki menteri ketenat ke kuat ke khia ki jalla ki badani ke jingki stat jong ke jingpang COVID-19. Ka district magistrate ke East Khasi Hills district ke kong Isa Wanda lalu hapok ke kendon shispa saupsa CRPC ke penni ke hukum ban khangi ke jingpili ki dukan bat ki yau ki hat bakan thubro ya ki badi harut surok hakasni ublai hasilong bat ki kapsor latna ki dukan di dawai. La pentre kam ni kene ke hukum kat kum ke kai pot balayo hadin ke jinglet jurem batalap ba amsham nadan ke jingbot renti iki kendon COVID-19 kum ke jingdengi ki mas ke jinge jangai para brio bat ke jinglet khut. Kini ke hukum ke kadau syai ruba kinu-kinu ke bapen kenya kitigi kendon balabo en sapen chitom kat kum ka an. Hamighalia kidan hadu shispa arpuingot ki bayo thamai ke COVID-19 henen ke sngi ke balakentir ke jingdan ki badangdan ya ke jingpang ha ke jela shikisan spa andre pusan ngun. Baladan ro saiwei baklat nakadaw ke jingpang COVID-19 ha East Khasi Hills district ke balakentir ke jingyap brio ha ke jela nakadaw ke ni ke jingpang shikishi spa san puwei ngun. Kini kishis pa arpuingot ki bayo thamai henen ke sngi ki kantop ki prapongot ha East Khasi Hills district arpundongot ha West Jaintia Hills Marsanwot ha East Jaintia Hills but Riboy district Mar Anwot ha South West Khasi Hills but West Garo Hills but Iway ha North Garo Hills district kidan hadu khat Anwot ki balakot no nakani ka jingpang ka balakentir ki jingdan ki bakot shaki khatla hajar khandai spa prapundongot Barok ki bala pendep ke jing ai ketika ya da COVID-19 ha ke jella hadu mentar kilong silak nyupui hajar arspa nyupongun. Kini khubor kawan CP na ka All India Radio Shillong. Laitili ke jing blien bangi baro ngide ban bot perkhing banyada bat ban lait na ke jing pang COVID-19 bat kita kilong. Dengmas ne jing dakmut bat sentur penjengai iwai na iwai pan habai dan lang haju sait bahai kikti bat betab bahai ka khamat bat le kita bonsin 2 minit relang banile persya ya ke jingpang COVID-19 Tunggu piteng biang khubor ha kani kestem. Menteri kena hapok ke office Menteri Rang Badu kari Dr. Jitendra Singh ula ong bakayo kakot kari hadian ke kelam COVID-19 kan kemi bat wat benya ikispa bari na ki jaka ki bompat pau hakari ki bala ban kentiu ya kayo kakot hakari India. Haba ajing kren ha kajingelang Amazon Sambhav online summit halor kapang Unlocking Infinite Possibilities for India. Dr. Jitendra Singh ula kedawi ke nuksa jong usit na kathan chatila mingi bat kiwai ki mar na kaleng kathan. Ula ong makathan siya tayo lamingi kari India kadonya kalat banlong kumkaway ni kijaka khayi pateng bat kiri pamarjan jong kari India. Dr. Jitendra ula ajingero ekani kasin jam jong ka Amazon kabla ay kerteng ka North East Spotlight. Ula ong bakani ka pen iya kajing shisha bakam kakam khayi pateng jong kari India kadang don ni kilat ban kentiu syaprang wat hadin jong kajing syakta ka kelam COVID-19.
Ulang ru bawat labun kiwei kimar hakari kelahir bat dunabha hendrai kathan syate lami ngi kari India kadang don yeshibun kiwei pat kijat mar kibala pan kentir ya kayo kokot kari hakipor pansawan. Kidukhat ke Henyu Trap Acik National Movement bat ke Henyu Trap Youth Council kila penlong ke jing yakhi persha akhmat ke secretariat henin kesngi halor ke jing dawai ke jing pentrai kam ya ke inner line permit. Vice Chairman ke Confederation of Meghalaya Social Organizations ubalong ru President ke HANM uba lam kharbani ulong ba kato kat ni kinong ilam ke jela kile chenong ba Delhi menta kani ke jing yakhi kalong ru kum ke jing pen ken mawi kiti kinong ilam bakindra e kani kamat syak sarkar India. Naror kata uba kharbani ulong ru ba kindang penjor ke jing yakhi lada ke sarkar jela kampat pen sengap ya ke jing dawa jongki. Kesorkar Nagaland kala penlong ke jingelang bat ki kenhon jong ki jat benrio ne ki huhus lembat ki seng beper han kohima hanen kesngi la penlong ke ni ke jinge kendu lang banya pelio jimut halor ke rukom bat ke lenti ke batikna pen poi shakathong jong ke Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland ne RIIN la ong ba ke jingdan jong ke RIIN ke yada na ke jing aiser not trairi shaki bomdei ki badai hok banyo ke ser not jinglong trairi trai mulung Hakaway pat kalyang ke joint committee halor ke jingeda na ke jingwan bean ki menderi kanaga hoho lembat ki seng phalang baper kila dawa na sorkar jilla bakinong shong trairi jong kan jilla Nagaland ki de bandon kidei ki badan bat shong bat sa na du ki siterik unok pra khat khandai spa andre phulai bat kani kalong ru kum kanong rem jong ka jingbu ya ka tarik bat snem na ka benta ka jing pentrikam ya ka RIIN. Menteri Rangba ke Manipur N. Biren Singh henden kesngi ula play ke electrical and mechanical workshop batamai hakakat lingsoin Impal International Airport. La pentrei ya kani ke jingshna ya katni ke workshop batamai da ke Planning and Development Authority ke Manipur. Haba ajing kren ha kani ke jingelang UN Biren Singh ula ong ba ke jingkem tiu ke kat lingsoin Impal syaka kerdan International Airport ke de ke project ke bala abla selembha. Ula banjuru halor ke jingdan kam ban pentri kam pura no kam kloy ya ketika kat lingsun. Using ula ongru ba ke sorkar kadang ya keren bat ki airport authorities ban kentir ke jing penbit penbiang kam janai shushu ya ke Impal International Airport. Ke district magistrate ke East Khasi Hills ke kong Isawanda lalu hupok ke kendon chispa asau-pusau CRPC ke lapenmi ke hukum ba ankang ke jingpli ke dukan bat ki yau ki hat ba kentubru ke badi harut surong hakasngi ublai shillong bat ki kapsor latno ki dukan di dawai. Lapen trekam ya kene ke hukum kat kum ke kaipot balayo adin ke jinglet jurem badalap ba omsyam ladan ke jingbut renti ki kendon COVID-19 kum ke jingdeng ki mas ke jinge jangai para breu bat ke jinglet khun. Kene ke hukum ke kadau syai ro ba kinu ki bapen ken ya ki kendon palabu ansapen sitom kat kum ka an. Bada syaban penkut ya ke kubor sasisien ki mat pakongsan. Ajing mut ketenat ke kot ke kyak kari, ketenat sorkar bat ketenat trekam ba penyat jak sorkar ban mang terpang ke hospital na ke benta ke bayo ya ke jingpang COVID-19. Penjeri ke district magistrate ke East Khasi Hills ya ke hukum ban khanglut ke dukan bat ki yau ki har kasngi ublai ha ke district na ke da ke jingkil jong ke jingpang COVID-19. Bat kathan chete lamingi ke dan shibun ki mar ki bala ban kentiu ke yo kokot kari ong Dr. Jitendra Singh ha ke jingelang Amazon Sambhav online summit. Bat katung la poish ka bakut jang ka kubor ka bawan shapi na ka All India Radio Shillong.